Tala falava o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O a yaili pote le a whatu la whanoina le whaonga o e-scooters I mga ala o New South Wales ma whata waina le whaare leia o le saunga le mua tangata. I teimi wasola na amata ai se afi I nisi no fuanga o no I tu ai ngā maa e whaonga e e-scooters mai tō telefoina whamnu o li ei tūlanga whapea. Pei tai rau leo whaalaulo mai le whainga malo a New South Wales sa lato fuanga whaanga ia mo le whaonga ina ai mai se le saunga le mu o e-scooters. E manatu le tō tele o se aseta tā ua le nei e umia se tangata e whesosoani wheo inga e ui e nisi vaenga o le tūla whono o lo tā wai e solu tūla whono pe ati e ti e le e-scooter I mga ala. Tā ua le ripoti pe ama le whasara wonu sifuru afe e-scooters o lo o iai le stete ai pena o le 2% o tangata I le stete la tau te iloa e soli tūla whono le ti e le e-scooter I lunga o mga ala New South Wales. Sidia ma le 4% o fale e mu e mafua mai I masini e le tise e au fie ma le maa lea whaonga I le e-scooter o se suenga talua I nei wa ilo ai wa whao popo pea lea o whai o wila whapea I le atunu atoa. Wa tui nana sei sisi I tanga I tatongi o whaia onga I New South Wales I le mai o la lato whono tanga na whaia le astronafi le whai mai toi titi ono spuru wafe whaia onga na o fiai. Li putia Ausetalia e whaia onga le ofo na tuwane mai le malo e iwa pasene le si itanga o le aia I tatongi I tatono le isi tolu tau sanga. O le a awhi ai ma le si itanga I le supa e o te si ma le 5% ma se pei meni e awheta la o le tau o le soifuanga pe a whai a si itia le inflation I le wha te si ma le 5%. Sa no le President of New South Wales Teachers Federation, Henry Rajendra, o le whainga leo le aonga tasi fo I ma le inflation ma tatongi o whaia onga. Pa opopo atu lai si itanga I tatongi o le atu ina foi I a libi mo whaia onga I ma whaina whetutu nai, flexible leave, fe whaaso ai I a ngā ruenga, I a mani whetu na inga e whaia mō mātua o lo whai ngā ruenga o ni whaia onga. Whairuan minstawa onga pru ka o le si itanga whaia onga le nei sanga o se vaenga o le paketi. Ua whaalonga ina se isi tala whaanua noa I le tau nei, mai le whaalawalawa na lipo tiato na nafi Ausetalia I saute po South Australia, lawe vea ita avale tolu tua oio South Australia ma Victoria, I le fia le sana te nei. Umai le ola si tamatite 5 tausanga pe ona lipo tiato na nafi, pe ita I ole so ua whaamani ai ua maliu fo isi ona tufine, te fulu 5 tausanga lea sa tinga ina manuanga ma le whaalawalawe, ma ave na tuai le whanamai motong fitinga. O le pona ma li waile tene talavou le wharamai, a si ona tuangane na umalo na ola le no whanga na tupai le whaalawelawe. O si ainga e mai Mount Gambier, na malanga umane le taavale o mātua ma le la whana we tōlua, le la ua mariri umata mai titoe o si urunga lii. Whai mai whamtalanga leo whafua se una tā ofi le taavale le ainga, ina wasosoa le taavale sa ilu mātua lātou se manu o le email, ma tupua iloa ma le whaalawelawe. Whao o wha mai senga leo ma le whaitau se lau o tangata isi ainga mawhatia I le nei whalawelawe. O loo masanomia le awhina sa sawane se whale I sini le pōna pō le whaitua Strathfield. Whai mai leo na wataunu watu le no whanga na mū, whaelo ane ia I lato ua mai ona ta pē le tangata no whai le whale le awhi, mai na o sina vaenga o le whaatau mata sa whale angaina. Whaatino ngā ruenga māsania leo I whalawelawe whapea, Whai a lātou sa I ringa de mafuanga, lo wha wauru suenga I le so, ma wataru sanga ina so stasi I se dash cam, ia whaafso ta iane leo po le Crime Stoppers, wata ua le ripotero māsarosaro le afi, nasa sawane na amata ina se tangata. Ma le tala muli, e tasi te si mana 2 miliona le tau I ua maua se ta maonga o le Fairvale High School, I le mata upuna ospa iai o ia ma fasitele nisi o nana vasenga, Whaasa ai o ia mai le alu lungo se pasi, ma whaasa wali I se paka la tāne. O se tamaititi sa whea ngai ma maftianga I le temi umilea, na whaa o ni mai le awari e to o se fururua I a te ia, ai whaato a se furu whale o tausanga. O le aonga lea e le tu sifo sini, ma alfa lawe na tupu le rua fesa furufitu. Tapu e ai nisi ni videos o le temi na wha o ni mai, le toa se fururua lea isi ta maonga, ma na maua leo le video lungo le Instagram, ma whai ai lo suenga. O manuanga na awhiai e whaisi o ngaonga, ma te lele a whianga whala mafau.
O le te minei wa luas futasi tausanga o lea tamaonga sa whao o lana mata upu le wha amsinonga ma ua tui na mai ei ma le wha unga e maua le tamaititi le vai ngā tupe tasi tesi ma le 2 miliona o na o awhianga mai le nei wha lawe lawe. Tala nā le radio Samoa mai Ausetalia i le nei awauli.